niki cihisha inyuma yabyo kugira ngo Gasita ntakurwe hariya? Ese wamba uri kwibaza iyi mpamvu leta ya Kinshasa nayo ikora ibishoboka byose kugira ngo ahagume Wazalendo mu gihe batamushaka, bavuga ngo aha ni iwacu, nagenda aje ahandi nimba mumukeneye mwebwe abanyakinshasa mu mutume mu zindi ntara, mufite intara nyinshi, agenda aje iyo hirya. Delegation ivuye Kinshasa yamaze kugera muri Uvira ije kubw'impamvu z'umutekano na administration, ni mu ntara y'amajepfo muri Congo. Naho hakomeje kuba hahwihwiswa amakuru avuga ngo bamaze kuhagera umwe mu bayobozi bakuru cyangwa se abagenerale bari bazanye yapfuye cyangwa se leta ya Amerika cyangwa se Washington batangiye kuvuga ngo Tshisekedi bamutaho imfana, bavuga ngo igisirikare ca FARDC cagize ikimwaro, casebejwe n'inyeshamba za AFC M23. Ati kugeza ubwo babirukanye mu duce babakuraho bari noneho kigezaho kidashobora no kurinda abaturage bacu, abasivile b'abayinosa. AFC M23 yarabatsinze, basa n'abananiwe. Ikindi nuko muri Kongo n'ubundi uyu munsi urukiko rwasubitse urubanza rwari ruteganyijwe mu gukatira Joseph Kabila. Baravuga ngo bategereje abandi batanga buhamya batatu bagomba gutanga ubuhamya bw'uburyo Kabila yafandingaga cyangwa se yatangaga imfashanyo kuri AFC M23. Bazaverifya amakonte, bazaverifya n'ibindi kugira ngo babone kumukatira. Ariko kibaza ngo baramufite. Ndakuramukije wowe ufunguye iyi video, nkifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Uri kumwe na Director Gabi mu kiganiro Viewpoint, aho tugenda turebera ibintu hamwe cyangwa se wowe bibona gute bitewe na analyse zawe, muri lens zawe ziri kukubwira gute. Ni kuri Afrimedia Live. Mbere yuko twinjira muri iyi nkuru, mbanze ngushimire wewe wahisemo gukurikira Afrimedia, wewe wahisemo kuba umunyamuryango Afrimedia family. Guys, thank you so much. Tumaze kugera mu muryango w'ibihumbi 150 z'aba subscribers cyangwa se abanyamuryango, abantu muhoraho muri ku murongo cyangwa se kuri channel ya Afrimedia. Hani kuri channel, ntabwo ari kuri Instagram, ntabwo ari kuri TikTok, ntabwo ari kuri Facebook. Naho handi ugende usimbuke ufollowing Afrimedia Live na Director Gabi. Ariko kuri Afrimedia ndabashimiye n'ukuri byimazeyo. Nzafata umwanya utari uyu nguyu kugira ngo mbashimire byimazeyo. Stay tuned. Hari abantu mwakomeje kunyandikira, by the way namwe mbagarukeho, atese Silver Award yaraje ntitwayibona bla bla, ariko ubwo ntiyaba ari baringa. Oya ntabwo ari yo. Wenda kubera ko mwakomeje muyisaba nabyo nzabikora nyibereka ahangaha, kubera ko irahari irimo hano muri office. Iya. Nzayibakoreraho ikiganiro. Stay tuned ahangaha kuri Afrimedia n'ubundi nzabibagarukiraho. Silver yaraje kera, imaze igihe kinini cyane, ariko kubera impamvu zitandukanye zabaye ngombwa yuko simbizi, ariko irahari. Icyo ngicyo nkibamara impunge ngo abantu mwakomeje munyandikira ndabasubije. Rero ubu twuje 150 ubu nyine aho tugeze ubu nyine. Imana ni nziza kubera ko turi umuryango dukomeza tuzamuka kandi dukomeza dutera imbere twese hamwe. We wahisemo Afrimedia rero nanje sinzagutenguha. Anyway, reka twije muri iki kiganiro. Ubu tuvugana mu ntara ya Uvira, mu ntara y'amajepfo mu mujyi wa Uvira hamaze kugera delegation ivuye Kinshasa. Ije kubwa impamvu z'umutekano na administration, sécurité na administration. Bashaka kugira ngo barestoringe cyangwa se barebe uko umutekano bimeze gute.
hanyuma mukuri ikintu gitangaje cyane nabonye ahangaha ariko Kongo sinzi ibyayibayeho pe. Ikintu gitangaje ni ukuntu mundebere nk'ukuntu igihugu bakiriye intumwa ya perezida ivuye i Kinshasa, ariko imodoka ajemwo amadarapo ahari ni idarapo ry'ikindi gihugu ry'u Burundi. Yani igihugu cy'u Burundi cigaruriye Kongo n'imodoka agendamwo ministre, mbese intumwa ya leta, reka tuvuge ngo ni perezida kuko ni intumwa ya perezida, ngo karagenda ahantu hashinze idarapo ry'ikindi gihugu mu gace muri Uvira. Murebe namwe, murebe ibitangaza, ni igitangaza, ni ikintu kitumvikana. Nakigarutseho ahangaha nahageze, gisa naho kintangaje cyane ukuntu idarapo ni iry'igihugu cy'u Burundi mu gihugu cya Kongo. Mwumva iyo dominance, influence igihugu cy'u Burundi rero gifite muri iki gihugu cya Kongo, especially muri uyu mujyi wa Uvira. Mbibutse yuko mu ntangiriro z'uyu mwaka AFC M23 na MRDP twirwaneho bamaze gufata imijyi ya Goma, Bukavu, bakonectinga naho Plateau. Utwo ni uduce twose bafite bambuye leta ya Kinshasa, bamare kutuyambura. Leta ya Kinshasa yarahunze iva muri Goma, iva muri Bukavu, yimukira muri Uvira. Ubu tuvugana rejo ya Sud naho ngaho ibarizwa. Province ya Sud niho ofisi zabo nkuru ziri, niho guverineri abarizwa. Ariko mu minsi mike ishize kubera ikibazo ca General Gasita atumwe hariya mu bikorwa bya gisirikare za operation n'ubutasi, Wazalendo barabyitambitse, bamare kubyitambika banga yuko Gasita guma hariya, ati ntidushaka umunyarwanda, tugiye kumuherekeza, turamushaka ngo tumuherekeze tumujabutse mu Burundi agenda iwabo. Leta ya Kinshasa nayo ntabwo ishaka kurekura Gasita ngo ave muri Uvira, ariko kubera iki? Why leta ya Kinshasa itsimbarara kuri General Gasita ngo ntave muri Uvira? Niki cihisha inyuma yabyo kugira ngo Gasita ntakurwe hariya? Ese wamba uri kwibaza iyi mpamvu leta ya Kinshasa nayo ikora ibishoboka byose kugira ngo ahagume Wazalendo mu gihe batamushaka, bavuga ngo aha ni iwacu, nagenda aje ahandi nimba mumukeneye mwebwe abanyakinshasa mumutume mu zindi ntara, mufite intara nyinshi, agenda aje iyo hirya. Ariko hano ntitubishaka. Reka tujye muri ibi bintu tugerageze kubisesengura tubyumve. Kubera iki kwanza kwa mbere twibaza ikibazo icambere, kuki Wazalendo batamushaka hariya? Nukuvuga ngo Wazalendo ni mitwe y'inyeshamba yishize hamwe ya Mayimayi, yishize hamwe babatizwa izina rya Wazalendo, patriot, abantu bakunda igihugu. Noneho abangaba benshi babarizwa muri Sud, aba Mayimayi babarizwa muri Sud Kivu. Kandi Sud Kivu buriya igizwe n'amazone n'amateritware menshi, ariko kapitale ni Bukavu. Undi mujyi munini ni Uvira. Iyo batakaje Bukavu bagatakaza Uvira, bisobanuye ngo batakaje Sud Kivu complètement. AFC M23 na twirwaneho niba matchinga bakinjira muri Uvira, bizaba birangiriye icitwa Mayimayi nta handi bahungira, uretse gusa ko basigarana option imwe yo kwirubura muri AFC M23 bakaja munsi y'ubwo butegetsi bwa twirwaneho iri ya ruguru, kubera ko bamaze kubuha twirwaneho. Ibingibi tuzabigarukaho aho AFC yamaze gutanga administration yaho Plateau, aho muzakandagiza ibirenge, niko bavuze ngo hazabe ahanyu, bitari nka birya byo muri Bibiliya. Aho muzakandagiza ibirenge hose na ahanyu. So ahangaha rero
impamvu nyamukuru wazalendo badashaka Gasita baravuga ngo ni umunyamurenge, uyu nguyu anytime yo kolabora na bene wabo Uvira kagenda, kandi nigenda bizaba birangiye. Indi mpamvu ya kabiri nuko wazalendo bashaka dominance muri kariya gace. Kuza kwa Gasita baratinya yuko azabashiraho igitutu, abashiraho control, ahagenge, abambure uburenganzira, abambure amabariyeri yose bari bafite amafaranga binjizaga muri Uvira, ibicuruzwa bivi Burundi n'ahandi, nibo basoreshaga imisoro yari isigaye ari ya wazalendo. Wazalendo rero baramburwa iyo authority, ubwo bubasha, kubera ko Gasita yazanywe hariya. Bagatinya yuko bitewe nuko bamuzi hari ibyo tuzahomba. Wazalendo rero bashaka iyo autorite yabo. Mu rundi ruhande autorite yabo ni influence kuri Kinshasa. Ibyo bashaka biragerwaho kuko nibo bari kuri point strategique, nibo bari ku irembo rifunze. Ibyo basaba Kinshasa byose izabibaha. Tibashaka rero ko leta ari kontrola Uvira, bashaka ngo igume mu mujyi uriya mujyi ugume mu maboko ya wazalendo, kugira ngo ibyo babwiye Kinshasa byose ibyumve. Bisobanuye ngo kuzana umuntu rero wakicwa ngo umubare buze guhangana, biraza gutuma wazalendo itakaza ubwo bubasha, ubusabe bwabo ntibwumvikane. Ku rundi ruhande, kubera iki rero leta ya Kinshasa yo idashaka yuko wazalendo aribo bahaguma basubizeyo Gasita? Kuki idashaka yuko Gasita ava hariya? Hari impamvu nkeya wenda ngerageza kureba, nawe ufite uko ubitekereza uze kwandika muri comment section. Leta ya Kinshasa ikintu cyambere ifitiye ubwoba, iravuga ngo wazalendo bafite influence bafite mu mujyi wa Uvira, bazakora genocide ku banyamurenge batuye muri uriya mujyi, habe skando imeze nk'ijya muri 1996 abanyamurenge bicwa Kabera. Noneho ya genocide bahora bavuga ikorerwa abanyamurenge bibaye officiel, ubutegetsi bwa Kinshasa buhite bugira ico caha bazahita bagifata. Agatinya rero leta ya Gisageti, bagatinya yuko kubera influence wazalendo bamaze kugira n'ububasha bafite, yabibahaye n'ibirya bavuga ngo umanika gati wicaye kukamanura ugahaguruka. Yabahaye ububasha bahimbunda bahibikoresha begurira igihugu, atazi ko bizogera kuri ya level. Kubera ko bimaze kugera kuri ya level rero, agatinya yuko bashobora gukora ibara ico caha kikegekwa kuri leta ya Kinshasa. Rero niyo mpamvu agomba kuvuga ngo Gasita agume hariya, kuko wazalendo bishe abanyamurenge hariya nkuko bishwe 1996, bizoba birangiye bivuze ngo ya genocide noneho yashizwe mu bikorwa. Impamvu leta ya Kinshasa rero nayo ivuga ngo Gasita ntave hariya, nuko bavuga ngo Gasita turahamukeneye kugira ngo agarure autorite ya leta, agarure icubahiro ca leta muri uriya mujyi wa Uvira. Sylvia Kenge yaravuze ngo Gasita, utazi Gasita azaje mu mujyi wa Bolobo n'umujyi wa Yumbi muri Maindombe, azahagera asange Gasita n'umuntu wubashwe, uvuze izina Gasita bo gutera amabuye. Ati kubera ko yahakoze akazi n'intwari y'igihugu, yahagaruye umutekano, abaturage abashira ku murongo. Yandi magambo rero twamutumye naho kugira ngo agarure oda, twamutumye muri Uvira ngo akore nk'ibyo yakoze muri Maindombe. Yandi magambo yaje kugarura icubahiro, oda ya government. Bisobanuye ngo ni indi message. Ibyo byose rero byose nabyo ntibyumvikanye.
nubwo Sylvie Kenge umuvugizi w'igisirikare general ivyo yavuze aravuga ngo iyi ni message ya perezida nta yindi muzotegereza mugomba kubona nazo zateshejwe agaciro. Uyu munsi baravuga ngo twoherezeyo delegation igende ije kubabwira nanone none ikoresha ibiganiro ibabwire ngo n'ubu buyobozi buhari kuko ntibwari bugihabwa agaciro. Gavana nta jambo yari afite imbere ya Wazalendo ntaryo, nibo babuguza, nibo bafata imisoro, nibo bafata kila kitu. Guverinema y'Ubuvira ntaco yarivuze, yari ya Wazalendo. So dusubire hariya tugende tubabwire ngo iyi guverinema ni ya Kinshasa, nubwo bahungiye muri Uvira ariko bakorera Kinshasa. Twaje kubabwira yuko central government ya Kinshasa ari iri hano. Twaje kubabwira yuko uyu musirikare, aba basirikare baraba ari aba leta baraha bashinzwe order. Mu yandi magambo nukuza kuvuga ngo leta ya Kinshasa irahari. Impamvu yindi ya gatatu, leta ya Kinshasa yaje kugaragaza uburyo umunyamurenga bafitiye agaciro indirectement. Tuhagumishe Gasita noneho dutsinde abanzi bacu nabo babakeneye, kuko turabahanganiye n'inkikarita ya bwana, umwe afashe igice undi afashe ikindi. Aba bantu rero ubatsindira ni urabutsinze. Umwe na AFC M23 wa MRDP niba bajana bose bazaba bavuze ngo Kongo yarabanze completema ntawubarizwamo. Hagize upfuye batinya yuko AFC M23 na twirwaneho bazamacinga nta sasu rivuze bakinjira muri Uvira. Ibyo biramutse bibayeho Wazalendo bakica abanyamurenge hariya. Kubwije ukuri yuko nta sasu ryovuga bogenda ende bagera binjire hehe muri Uvira nta sasu rivuze, kuko Wazalendo bomara gukora iryo bara bagahita bahunga ntiborara muri Uvira. Izo baba babizi na leta ya Kisekedi rero iratinya yuko bishobora kubaho. Yandi magambo aba bantu nitwirukana Gasita bizaba bigaragaye yuko leta ya Kinshasa yatsinzwe. Nimba generale yirukanwa abasivile bizagenda gute? Bazicwa urusoro hakurya byabaye 96. Nibiba icaha ca genocide kizaba kigiye kuri leta ya Kinshasa. Reka bakomeze bicwe hafu umwe ariko bitiswe yuko ari massacre yakozwe yapanzwe n'agace na groupe runaka ishirwa mu bikorwa. Rero biragoye yuko leta ya Kinshasa ivuga ngo Gasita nave hariya. Kuhamugumisha ni inyungu zabo. Gutakaza aba Wazalendo bona barwanya bakabatakaza kugira ngo batakaze abanyamurenge bafite bakeya muri leta. Kuko abanyamurenge bakoreshwa nk'ingabo. Nimvuga ingabo ni ayindi mugende musome mu Efeso ngo ikingira igituza. Abanyamurenge nibo bakingira leta ya Kinshasa. Ni igikuta kiraswaho bavugira amahanga ngo dore turabafite ngaba. Abo bandi ni abanyamahanga bateye igihugu cacu. So leta ya Kinshasa irabakeneye ibafashe nk'amata y'abashitsi tifite kubarekura, irakora ibishoboka byose kugira ngo abifite nayibagumane, kuko nibatakaza irabitsinzwe urugamba. Niyo mpamvu rero uriya muvugizi w'igisirikare Ekenge yakoresheje amagambo avuga ngo bitakwira un député national uhinduka akavuga agatuma nkiriya audio icitsa amazi yo kuvuga ngo abanyamurenge n'abanyarwanda n'abaturage b'igihugu, kuvuga ngo karasuzugura biriya. Mu yandi magambo nje sinomwita honorable, sinomwita nyakubahwa kubera ko ni nka député communal. Kugira ngo ayo magambo bayavugira iki? Bitakwira n'umuntu wa leta imyaka n'imyaka.
ariko kugira ngo bamuhinduke gutyo ni ugushaka gucuza abagenzi be. Mwe mudakora kuri aya mata y'abashitsi, muri abana mu rugo yego, ariko ayo ni amata y'abashitsi dutegereje, nimuyakoraho muraba mukoze ibara. Nimukora ku munyamurenge ubu nyine ni mubice, wenda mubice rwihishwa, ariko tibibe officiel. Nibiba official intambara irabirangiye, turaba dutsinzwe. Ico bivuze kugira ngo babwire bitakwira kuriya kugeza ubwo bamusuzugura, bavuge ngo nta député national asuzugurwe n'umusirikare, yuko adakwiriye kwitwa nyakubahwa, akwiriye kuba député wo mu gace kiwa bavuka, asubizwe iyo muri commune. Bifite ico bivuze, bifite ubundi buremere burenze iyo message yo kumubwira ngo dushaka twogusheta, aho kugira ngo dutakaza abo ngabo nibo bari ku murongo w'imbere, nibo ngabo idukingira ubunyine muri diplomasi. Abanyamurenge rero nabimvuze ngo ninki karita barwanira, buri wese ayikeneye ari nzima, nicikamwo kiraba ari ikibazo. Hariya muri Uvira tibo barekura, impamvu zitandukanye, nawe ufite izo utekereza, analyse zawe n'ibindi. Rero kohereza delegation iza muri Uvira nukuza kubabwira ngo ubutegetsi bwo hejuru, central government iri hano, iracafite ububasha, ifite control, niyo ibarizwa hano. Wazalendo mwe mucishije make, ibyo musaba tuzabibaha, ariko mudasakuje. Baje kubaha message kubabwira ngo tuzabaha support mukeneye, murwanira igihugu, ariko mutuze strategy ni ukurekeraho uyu mugabo kugira ngo dutsinde urugamba, turwane urugamba. Kuhamukura ni ugutsindwa. Wazalendo barwanaga nk'impumyi, ariko barababwira ati no, uwo nguwo nagakingirizo kadukingirije umwanzi mu mahanga, yuko tubabwira ngo dore ngaba abantu turabafite muri leta, ni nabo bari hariya ku murongo w'imbere. Amahanga muri diplomasi mvuga n'urwego mpuzamahanga rwa diplomasi, apani intambara y'isasu, kuko intambara y'isasu yonyine ntakivuze, bagomba gutsinda no muri diplomasi. Bivuze ngo rero nimuhamukura biraba bifite ikindi gisobanuro, yuko abo bantu nta gaciro bagira, saba Kongomani koko, titubaha agaciro mu gihugu. Cyanyuma rero nuko leta ya Amerika yakiritse gisegeti ivuga ngo igisirikare ca FRDC cagize ikimwaro, casebejwe n'inyeshamba za AFC M23. Ati kugeza ubwo babirukanye mu duce, babakuraho bari, noneho kigezaho kidashobora no kurinda abaturage bacu, abasivile b'abayinosa. Ati kugeza ubwo ADF bica cyangwa se bakora massacre y'abaturage, igisirikare gihari citwa igihugu. Ati gucika amazi kw'igisirikare ca FRDC rero bigaragaza yuko leta itagishoboye. Ivyo Amerika babitangaje bagendeye kuko Felix Tshisekedi yari yasuye igihugu kigirana umubano n'Uburusiya, Kazakhstan. Ni umwali cyangwa se ni igihugu gikorera mu kwaha k'Uburusiya cyane. Bibutse yuko Kazakhstan n'ubundi iri mu bihugu byatangiye gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo. Mu bihugu bicukura amabuye y'agaciro, Kazakhstan iri muri ivyo bihugu. Rero leta ya Kongo gusura kiriya gihugu ntabwo byanejeje Amerika. Amerika ivyo yabikoze nko gukubita urushi Kongo, yuko ari abantu baraho gusa badashoboye, batarabizerwa bo gukorana nabo, bagiye gukorana nabo batavuga rumwe. Bibutse hano yuko Amerika cyangwa se Western, ibihugu byo mu burengerazuba bitavuga rumwe, bitaza bikorana no mu burasirazuba. Ubwo mu burasirazuba ni uburasirazuba bwa Europe, Aziya, ibihugu byo muri Aziya bidakorana, bitumvikana na OTAN cyangwa NATO. Kongo
rero kuvuga ngo yari ifitanye amasezerano deal na Amerika ishushe igeze iri ku meza igiye kugera ahantu ibintu bikunda, none yerekeje mu Burusiya kandi aba competitor b'abanyamerika. Rero Amerika kugira ngo ibakubita urushi rwo kubakebura niko kuvuga ngo muri abantu badashobotse, kugeza ubwo igisirikare cyanyu casebejwe n'inyeshamba, igisirikare cy'igihugu kidashobora kurinda abaturage. Ibi navyo bifite ico bivuze. Koze cyane, Imana ibarinde.